Балаларның эжнеби теллерінің огренмесіні авеслендірмек 400-ден зияде Украина жасы оқытывның земаневи усулеті бойынша махсус программада иштирак етті. Оның черчевесінде язда Украинаға 800-ден зияде гонулі келечек. Олар Украин мектеплерінде бір қач авта кечережек. Балаларға эжнеби теллеріні огретежек вет чешітлі халарны амелге кечірмеге ярдым етежеклер. Мұхберлеріміз тәфсілетлеже икееті. I study at school number 2. It is the best. Ожаларға яны интерактив янашувларны көстірмек, балаларға есе эжнеби теллерінің огренелмесіне илхам бермек. Бұл Go Camp программасының esas мақсады. Тренингтерден сон ожалар мектеплерде яс лагерлерінің тәшкіл еті ве бүтін дүниядан гонулелерні дәвет ете біле. We don't learn English, we learn through it. İngiliz tilini öğrenmeyimiz, İngiliz tilinde öğrenemiz. Şenlemek için oldukça çok balını davet etemiz. Maksadımız İngiliz tilinin seviyesini kotarmak ve 21. asırda yaşayış için yanı alışkanlıklarını imal etmek. We want them to motivate kids. Balalarının İngiliz tilini öğrenmesini aveslendirmek gerekleri ve hocalardan gelgen en yaxşı feedback. Okumağa sevmegen balalarının olarga kelip, geleceksini İngiliz tilini öğrenmege istegenleri ve bunun ne için mühim olganını anlaganları hakkında aytganlarıdır. Иван Харьков vilayetinde talebelerge İngiliz tilini öğretti. O anda til lagerini teşkil etti. Bizge ешбір вақыт гонулелер келмейді ve biz lagerimizni talebelerimiz için de meraklı etmege istedik. Trenerler ile çalışıp, elimden kelgenini yapmağa tırışırım. Bizge de gonulu kelsin ve balalar bu vaqtni merak ile geçirsin dep. Acayip tecrübeydi. Balalar Kenya bu lagerde iştirak etmege istedik. Şunun için bu sene avgust ayında mektebimizde Kenya Go Camp'ni teşkil etmege isteyimiz. Çünkü regionumuzda былтыр olganından vaziyet bayağı xavfsizdir. 3 yılda Go Camp çerçevesinde binden ziyade Ukrayna hocası okutovның zemanevi usullarını menimsedi. Yaz mevsimi Ukraynaga bütün dünyadan 800'den ziyade gönüllü kelem. 80 bin bala için olar 3 haftaga ustaz ola ve olarga эжнеби теллерni öğretti.